Mwiriwe neza abana nkunda, murakaza neza kuri Spark Joy Studio, welcome. Uyu munsi tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Twize gusenga, tugiye kuryama, tubyutse, tugiye kurya, none uyu munsi tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'uyu munsi riratwibutsa ko Imana ari iki? Ari urukundo. Musubiremo, Imana ni urukundo. Twagiye, Imana ni iki? Imana ni urukundo. Waba uri kwibaza ati Imana ni urukundo gute? Ese muri Bibiliya hari aho byanditse ko Imana ari urukundo? Yego, muri Bibiliya haranditse ngo Imana ni urukundo. Waba uri kwibaza uti ese byanditse hehe ko Imana ari urukundo? Byanditse muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 kugera kwa 8. Reka tuhasome twumve ukuntu Imana ari urukundo. Umutwe uragira uti Imana ni urukundo. Gukunda Imana na bagenzi bacu. Bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Mwabyumvise uko handitse? Imana ni urukundo kandi udakunda ntazi iki? Ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Ese abana mwambwira ukuntu umuntu agaragaza urukundo? Twagiye. Umuntu agaragaza urukundo ate rero? Umuntu agaragaza urukundo iyo akina n'abandi bana, iyo asangira n'abandi bana, iyo atagirira nabi mugenzi we ngo amukubite cyangwa amubeshyere, icyo gihe uba uri gukora ibikorwa by'urukundo. Rero bana mureke dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Siko tumaze kwiga? Yego. Kandi Imana iragukunda cyane. Igukunda igihe wishimye n'igihe wababaye. Murumva ukuntu Imana ari nziza? Muzajye mwibuka gusenga, mwibuke gukundana, mukinane, musenge. Icyo gihe uba uri kugaragaza urukundo. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Tuzongera twigane ku wa mbere. Bye. Imana ibahe umugisha.